unloading free meal. Our lunch already has come. Oh, Mr. Loknak. Yeah. Aywa. Mia. Akal लीजिए चिल लहम aywa. मुर्गी कलास ito na ang libreng pananghalian with Picola. And what is this? Biryani. Umilag sa video. Kukunin ni partner ang aming pananghalian. Chill. What is this? Biryani? Take Picola. Picola V? Pocket. Kain na! Let's eat! Let's start it! Let's eat! Let's go! Pedro! Kakain na. Ang aking meal pa. Dito ako
kakain sa aking lumunting table with wow soft drinks and the sauce. Let's see what is inside. I don't know what is this. Biryani or what? Oh, biryani. This is called. This is what we call biryani, and maybe there's a chicken inside in this rice, yellow rice. Let's see what is inside. Oh la la. Biryani, Mr. Ali. Dal. Okay, kain muna. Gutom na. Tanghalian na. Eat, mga uragon. Makakanan si Nonoy. First, subo. Daming spicy. Sorry. Chicken biryani. With sauce. Ito yung sauce nila. Blender na kamatis, sili, and anong daon ba to? Parsley. Oh! Sobrang asin. Ah! $1. Bicol. Hello. Express. Mukbang ito, mukbang. Aywa? Here, kala. Akel, dahin akel. Ano siya? Talas. Biryani. Aywa. Kerala mari panas. Kerala ola Pakistani ola movie Bengali. Ang manok, big part. Malaki. Ito muna. Tapusin ko lang yung pagkain.